Okurejera habe byo kwerinda muri district ya Kikube abisurwe harimo Fred Mugisha ow'emyaka 27 oyisurwe mu town ya Buhimba omwana w'emyaka 24 Anthony Twinamasiko owabuzira mu cyaro cya Rwenkobe omugombora ya Kabwoya kandi ogubashanjira umutumba gwe omugera gwa Hohwa ebimwe bicweka byombere bitarumo bagize kumusanga mu kisaru cya Hohwa orurimi barusaziremu ebyoka bya hansi byona babitwayire n'ekicweka cyo mukoro gumba kitwayire hano mbatayi banyo ekyo cyo eroga ijo Buhimba cyari tukuziko musayija nawe ijo cyose ijo tusangege bamuisire bamusibire kandoya ondijo yisurwe n'umushija w'emyaka 33 Elias Tornabo Kaharata oyisurwe n'ubushesha omucyaro cya Kasoga omuruka gwa Butore omugombora ya Cyangwari bitobire narwo muri district ya Kabale. John Peter Mutoro yagamba ngo mutumba gwa Kaharata abatora bagushanga mu kasheshe hihi nekanisa kushoborera kwanje nasangire bamutere hano hihi hagati y'inda hagati y'umutima n'ibihabo kwa nakireba hagati aho uko nakirebera hihi nenda hariho batereye kuzamuka mu mutima banikirebe kawo bamuresire bamwisire okubamunagaho kuba wabo ni hiyi mpaka mu cyara tukuma bamureka mu kiro bamunagaho so bitu kucenga umukiro tinde kimwawe atiye kitwaburira Chairman w'ecyaro cya Kasoga hamwe n'abatura bagamba ngo businzi hamwe n'abashija barukwana bakazi babandi byemukizeho butabanguko oburkurugamo kwitana amarwago faya icyamarwa nicyo gikanyire munuye nibanyo bayise mu kiro nibayitsa mu kiro tukagezaho no kwishiraho nka limit nk'ubukurato bwa RC1 twagezeho gushira shaha mukaga ariko abantu tibahuraga biragiro bakaturemesa nkitwa bikurembezi bato bakora umurimo gwitu cyondo za kwatandika abantu bana bake kwataho abakozera umushango ogu tuza kureba tabakwata tabutoromu kazamateka emitumbi yona bajukwasa abanyabuzaru kuzizika ubwo kucondoza ku rugendo misho amakuru agagasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.